Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардан біреусі келді. Мана хаққун наси би хусни сухбати я Расулаллах. Менің сый урматыма, менің қызматыма ең татықты кім деп сұрады. Менің қызматыма, жақсы сөздеріме, сый урматыма, сүйуіме ең татықты кім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иннахалум я мен туридул мағфирата зунуб. О, күнөөлөрүн кечирүүнү каалаған инсан. Күнөөңнүн кечирилишин каалайсың бы? Васатрул уюб. Айып кемчиликтериңдин жашырылуусун каалайсың бы? Урматтуу мусулман бир туган, Пайгамбар алейхиссаламга келди. Я Расулаллах, менин кызматыма, сый урматыма, сүйүүмө татыктуу ким деди. Энең, андан кийин атаң деди. Эненин сый урматын атадан 3 эсе жогору койду. Эмне үчүн? Эненин берген тарбиясы үчүн. Эне бул мектеп, эне деген мектеп оңолсо коом оңолот. Эне деген университет оңолсо коом оңолот.